So mae 5 blynedd wedi mynd heibo, mae pawb yn disgwyl bod ni wedi symud mlaen. Y peth yw ddo fel fy hunan, byddwn ni byth yn symud mlaen o hyn. Mae hwn yn rhywbeth mae rhaid I fi just dysgu byw gyda. Miriam was always a very talented girl. Growing up, she had horses and push bikes, scooters. I'd done everything for them that I possibly could to give them a good, safe knowledge of the roads then. What I never anticipated that she would be killed by somebody else. Collon ni Miriam ar y 9 o Fawrth 2014. Oedd hi'n nos Sadwrn normal yn tŷ ni, a oedd Miriam yn mynd I weld Eric ei chariad yn Felin Fach, pentre tua rhyw hanner awr o le ni'n byw. Gadodd i'r tŷ tua hanner awr wedi 6, a oedd hi'n hapus iawn I byd. Oedd hi'n aml yn mynd I weld Eric ar nos Sadwrn. Dwi'n cofio oedd hi'n gweithio byddai nôl fori mami achos oedd hi'n dydd Sul y mame. Is I ateb y drws, gweld cotiau llachar heddlu yn sgleinio drwy'r gwydr, a o'n i'n gwybod yn syth. Is I ateb y drws a gofynno, no, are you Miriam's sister? Yes, and I'm afraid she's been killed in an RTC. A fi'n cofio'r foment na, fi'n cofio just cwmpo i'r llawr a llefen. Dwi dal yn cofio nawr y geiriau wedodd y heddlu wrthai pan o'n nhw yn y drws. A o'n i'n gwybod bod rhywbeth yn bod, a dwi'n cofio gofyn i'r heddlu, ble mae Miriam? A dwi'n cofio'r heddlu yn dweud, your daughter's been killed. I can't imagine how she must have felt seeing the lights of the car coming towards her on that night, because it was a split second. She wouldn't have had 2 seconds to react. The driver came over a brow on the wrong side of the road, hit her head on and pushed her car back up the road 14 metres. Cafodd Miriam I lladd yn instant. Fe marwodd Miriam yn y car. Fe ddath yr ambulance, oedd yr heddlu na, oedd y brigad da na, a pallon nhw gadael ni fynd na. Mae hwnna'n rhywbeth dwi dal yn meddwl hyd y dydd heddi licen ni fod wedi bod na, a bydde rhywbeth bydde ni wedi gallu wneud, ond wrth gwrs yn ynghalon dwi'n gwybod bod pawb wedi wneud beth o'n nhw'n gallu, a oedd hi wedi marw'n syth. Going into the chapel of rest, she was there in a coffin, and I went in there and there was 2 policewoman and a policeman there, and they were standing there, and I was thinking, oh, how do they feel about me walking in here? And I wasn't thinking of my own feelings at the time. And I know this might sound very strange, but it was as if I was a different person. The shock of it just did something to me. Mae pawb yn gweud bod amser yn helpu, so time is a great healer. Ond I fi, y fwy amser sydd yn mynd mlaen, yr gletach yw achos bod pethau newydd yn digwydd, a sy'n Miriam na, chymod, gyda fi I helpu bod hi ddim na, bod hi'n gweld pethau. Dwi'n poeni am bopeth, bob tro mae'r drws yn mynd, pwy sy'n na. Rhywun yn gadael y tŷ, dwi'n poeni. Rhywun yn hwyr yn cyrraedd, ble maen nhw, a hyd yn oed just jwmpo mewn i'r car o ddydd I ddydd, o ofan na o beth gallai ddigwydd ar y hewl. Bob tro I chi'n ffarwelio dy rywun, hyd yn oed os yw nhw'n mynd I gwaith neu nhw'n mynd tramor, chi wastad yn meddwl, gobeithio ddewn nhw nôl yn saff. Mae fe'n jyst yn newid meddylfryd chi yn gyfan gwbl achos chi byth yn gwybod. Dath I a siwt gwmynt o hapusrwydd a cariad, ond nawr fi'n teimlo bod bywyd fi yn lot o tristwch, ffyr,
o bod rhywbeth arall yn mynd i digwydd neu colli rhywun arall. A nawr fi'n teimlo bod hi di mynd, mae hanner o calon fi di mynd gyda hi. Mae rhaid i bobl i feddwl pan maen nhw'n gyrru car, chi'n gyrru arf pwerus iawn. Mae fe'n lethal weapon os licech chi. Mae cyflymder yn ffactor, mae gyrru'n ddiofal yn ffactor, mae cymryd cyffuriau neu alcohol yn ffactor, a mewn eiliad gallwch chi newid dim ond bywyd un person, ond teulu cyfan, cymuned cyfan. His actions, if he hadn't drank that day, then our lives wouldn't have ended up as they are now. It's all down to one person. And he's taken poor Miriam's life away. A na beth sydd yn dorgalonus, cath Miriam ei lladd gan rhywun oedd yn gyrru'n ddiofal, yn beryglus, o dan dylanwad alcohol. A oedd hi yn gwneud popeth yn iawn a cath hi ei lladd. A mae hwnna'n anodd iawn i dderbyn. I think overall the hardest part of what's happened is seeing how it's affected the family, how it's devastated my wife, my girls, the hurt, the sorrow, the feeling of helplessness that I couldn't do anything about it, or it's very hard for me to help them. And like I said, I've had to be very strong in myself to try and make sure that they pulled through it. A bydd Miriam o hyd yn 11. A mae'n anodd i fi i weld y merched eraill yn tyfu ac yn mynd lan mewn oedran a bydd hi'n 11 am byth. It's something that can be prevented so easily by somebody not drinking and driving or taking drugs and driving. You see people going out for a night out, enjoying themselves, just get a taxi home, phone a friend, do whatever you have to, but you don't get behind the wheel of a car. That's the message, because the devastation that it causes, you just can't put it into words. It's unreal. It's unreal. It's unreal. Mae 5 mlynedd wedi paso ers i ni colli Miriam, a mae fe dal yn teimlo fel ddoe. Dyw e ddim yn teimlo fel 5 mlynedd.